Turabaramukije mwebwe mwese bakunze Mirembe Capital muherereye ku migabane itandukanye y'igize isi. Turabakiriye umwanya w'amakuru kuri Mirembe Capital mu masaha yacu ya nijoro. Uyu munsi rero ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2026. Turabutse kandi gukora subscribe batarayikora, bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu rero turaza ko tubera imisozi miremire y'Umurenge mu karere ka Minembwe, turaza gukomereza za Mitamba. Amakuru yacu turaza kuyasoreza rero muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu munsi rero reka tugendane turebe ko bimeze mu misozi miremire y'Umurenge. Kuri uyu munsi rero nyuma y'imirwano itari yoroshe yabaye kuri zero ku munsi w'ejo, kuri uyu munsi yongeye kuba mu misozi yunamiye Inguri cyangwa se za Rusuku ni na Giheri, ariko n'imirwano itafashe umwanya muremure. N'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zageragezaga kongera kuza kugaba ibitero kuri twirwaneho, ariko ntibizatwaye umwanya muremure, zahise bongerera barahunga. Uyu munsi kandi drone y'ingabo za FARDC yiriwe izerera mu karere cyangwa se mu misozi miremire y'Umurenge mu karere ka Minembwe, kuko imaze kubigira ibisanzwe. Nyuma y'imirwano rero itari yoroshe yabaye ku munsi w'ejo, kugeza kuri ubu ngubu abaturage bameze neza muri ibi bice bitandukanye, usibye abaturage bo mu Rusuku nabo bakomeje kumva imirwano iri guhuza impande zombi. Kuri ubu ngubu abenshi bamaze guhunga bava muri ibyo bice bitandukanye bari barimo, abona mu bwoko bw'ababembe bahunga imirwano cyangwa se imbunda bari kumva ziri kuvuga zihanganishije MRDP twirwaneho ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage rero muri iyi misozi miremire bakomeje utuzi twabo dusanzwe z'ubuhinzi n'ubworozi no kwiteza imbere, nubwo bitoroshye kuri ubu ngubu, aho ingabo za Kongo zimaze kongera kandi kwisuka ku bwinshi. Aha ni za Mitamba bagerageza kongera kwigarurira ibi bice no gufunga amayira yose agana mu Minembwe, bakongera bagasigara hamwe batinyagambura. Ibi rero bikaba byatumye abaturage bongera kugira impungenge no kongera kuba mu buzima butari bwiza bwo gufungirwa ibicuruzwa cyangwa se imyunyu n'amasabune n'amasukari, nk'uko bigize iminsi byari byarafunzwe kandi n'iki gisirikare cya Kongo. Ku munsi w'ejo rero imirwano ntiyari yoroshe mu Kajoka ndetse na Mitamba, ariko ingabo za MRDP zaje kwitwara neza muri ibi bice, zongera gusubiza inyuma ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nazo kuri uyu munsi rero zikaba zazamukanye ku bwinshi ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi, kugira ngo bongere bafatikanyirize hamwe mu kugaba ibitero cyangwa se barebe uburyo nyabaki bakongera kwigarurira imisozi y'Indondo cyangwa se mu karere ka Bijombo. Kugeza kuri ubu rero baraye bateganye umunsi n'umunsi, isaha n'isaha, bakongera bagasubiza mu mirwano, bakongera kurwanira muri ibi bice, nubwo ingabo za Kongo zikomeje gushakisha uburyo ki zikomeza kugaba ibitero mu bice bitandukanye muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Nubwo bimeze bityo kandi rero igisirikare cya Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo yakase iminara yose yakoreshwaga muri iyi misozi miremire mu karere ka Minembwe, muri Haut Plateau. Kugeza kuri ubu ngubu iminara yawe ikaba yahagaze itari gukora, kubera izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo na guverinoma ya Kongo muri rusange yakuyeho itumanaho, kugira ngo ibyo ikora ikomeze kubikora mu kabuti ihatabona. Ibi rero bikaba bifatwa nka jenoside iri gukorerwa abaturage b'Abanyamurenge batuye muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Naho mu gihugu cy'u Burundi rero kuri ubu humvikanye ko hari ibitaro byarashwemo ibisasu. Ahangaha ni ibitaro byitwa Tanganyika bya Generale umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi uzwi ku izina rya Prime niyo ngabo. Kugeza kuri ubu ngubu rero ntibaratangaza icisha inyuma y'ibi bisasu zaturukiye muri ibi bitaro n'ubundi bisanzwe bikorera mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ingabo nyinshi rero z'u Burundi nazo kuri ubu ngubu zikomeje kwisuganya ku bwinshi mu bice bitandukanye, yaba za Bibogobogo bazamuka baje gufashanya n'abo Maimai na FARDC, abandi benshi bakazamuka za Mitamba kongera kugaba ibitero muri ibice nabyo by'Indondo cyangwa se gufunga amayira kandi abarurambo ku buryo badashobora guhura n'abanyendondo mu karere ka Bijombo, no gufunga isoko n'ubundi ya Mitamba yari isanzwe ikoreshwa nk'aho ariyo soko yonyine yakoreshwaga n'abaturage b'Abanyamurenge cyangwa se abaturage bose batuye muri karere ka Haut Plateau. Kugeza kuri ubu rero abaturage benshi mu bice bikigenzurwa na igisirikare cya Kongo na misozi miremire y'Umurenge, umutekano ntumeze neza cyangwa se ubuzima bwabo ntibuhagaze neza, nyuma y'uko izi ngabo zikomeje gukora byinshi bitandukanye bidakwiye kuri abo baturage batuye muri iyi misozi miremire. Inyuma yaho kandi mu mujyi wa Uvira benshi bawuhunze, kuri ubu babarizwa za Kamanyura, abandi bagiye bambuka mu Burundi, n'abasigaye muri uyu mujyi abenshi ntibava mu mazu kubera umutekano muke wagiye ugaragara
mugaragara utewe n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse na Wazalendo bari muri uyu mujyi wa Uvira. Naho turigiye muri Kivu y'Amajyaruguru za Robero naho na za Walikale umutekano tuhagaze neza nyuma yaho ingabo za Kongo naho zikomeje kwisuganya zikora iyo bwakabaga kugira ngo zongere zigabe ibitero mu bice bitandukanye. Kuri itariki rero ya 27 muri uku kwezi kwa mbere umwaka urashize ingabo za Alliance de Fleuve Congo zigaruriye umujyi wa Goma aho kugeza kuri ubu ngubu bakiri muri uyu mujyi kandi bamaze guhinduramo byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi wagaragaye imirwano itari yoroshe yahuzaga impande zombi ubwo bagwaniraga ku kibuga cy'indege ndetse no mu mujyi hagati wa Goma, bikaza kurangira izi ngabo za FARDC nyinshi zihungiye mu gihugu cy'u Rwanda, izindi zirafatwa, izindi zihungira muri MONUSCO ndetse haza gufatwa n'ingabo nyinshi z'amahanga zari zirimo, harimo ingabo za South Africa, Malawi, iz'u Burundi zo zari zayabangiye ingata zari ko zibarizwa mu mujyi wa Bukavu. Sababu nyine bafatiwe rero hafatiwe n'abacanshuro barenga 100 bari baje gufatanya n'igisirikare cya Kongo bakaza guhunga nabo bagafatirwa muri uyu mujyi aho baje gucishwa mu gihugu cy'u Rwanda bagasubizwa iwabo. Uyu mwaka rero urashize abaturage bagoma babohowe, umutekano ari wose, isuku ndetse n'ubwumvikane mu baturage bose. Turabashimira rero nk'ibisanzwe Rurika Fidel, turarekera gukomeza kuba hafi ya Minembwe Capital News ku munsi w'ejo tubagezaho amakuru uko bizaba bimeze hirya no hino.